Kublai shibune pibar oke perlo ki basaj page ikan ka YouTube channel te tangpan sipen kan mau kat kum ka report ke bamanin kibri ke bayo ya kan ka jingpang COVID-19 lan ni coronavirus hakalang kari India kila poishika kanda hajar laispa san pun rengot te hangning ya page ka report ka badai menta kasni ka khat sauterik April hajar arpau kabla pelat ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India hakapor sansteng ngini apa ikan nungut kibru kiba syakta kanika klam COVID-19 lan ni coronavirus kiba dai nak jalla kiba phar ban nak dawlanong kiba hapapo India kat kum ka report ka pamenta la truba kibru kiba syakta hawni COVID-19 lan ni coronavirus na po Andhra Pradesh kala poishika saw spa nyo pulangut Andaman and Nicobar Island kadwengut Arunachal Pradesh iwai Assam lai puwengut Bihar hendrungut Chandigarh Arpway, Chhattisgarh Laipway, Delhi Shi Hajar Sans Pash Pungut, Goa Nyungut, Gujarat Hendruspa Khanyaw, Himachal Pradesh Laipu Arngut, Haryana Shispa Khandap Khandai, Jammu and Kashmir Arspa Nyopho, Jharkhand Arpsaw, Karnataka Arspa Sanpopra, Kerala Laispa Nyopho Khandai, Ladakh Sangut, Madhya Pradesh Nyospa Laipho, Maharashtra Hajar Laispa Laip Nyungut, Manipur Arngut, Meghalaya Iway, Mizoram Iway, Nagaland Iway, Odisha Sangut, Punjab Shispa Nyopundrungut, Rajasthan Praspa Nyopkandangut, Tamil Nadu Hajar Shispa Nyopulangut, Telangana Druspa Arpsaw, Tripura Arngut, Uttarakhand Laip Sangut, Uttar Pradesh Druspa San Khandai, West Bengal Shispa Khandai Pungut, Habangi Kenlang bat ken kelum na kijala ba phar bat ki dawlanong ki ba hapapo India, kibri ki ba syakta hauni COVID-19 lan ni coronavirus kelakot syaka. Shipau hajar praspa khat sangut. Kibri ki bedang dan hapdeng ka jing syak sumar, khandai hajar arspa nyapu arngut, kibayap laispa san pulangut kibakot nakan nika jingpang coronavirus si hajar shispa khane phongot habang gipet kat kum ka report ka bamentang yo iba sa stang ka ka jala ka badai napo India ka badang light nakan nika klam COVID-19 lan ni coronavirus kata kadai ka Sikkim ka bahap hapo north east te hangning ya pe kisan teli ki jala kibla syak tajur honi COVID-19 ki ai kita ki jala layatu ba ka Maharashtra ka dai ka woi na ki jala kabla syak tajur honi COVID-19 haba kibru ki bayo ya kan ka jingpang kilakot syaka hajar laispa lai punyungut Delhi shi hajar sanspa shpongut Tamil Nadu shi hajar shispa nyopulangut Rajasthan praspa nyopkandangut Uttar Pradesh Druspa San Punyungut kini kideki jala kibla syak tajur hauni COVID-19 lan ni coronavirus kani kadeka report kat kumna katanat ka koi takya jong ka sarkar India lan ni ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kabla update hakapor sansteng haka khasaw tarik April hajar arpau ti habang ipait kat kum ka report ka baman nakasngi ngiyo i baka jing syak ta jong uni COVID-19 hapo India kalanang kiu na kawai kasngi sya kawai pa kumbabar mentangil atib ba kami Meghalaya kadai ka state kabla syak ta uni coronavirus haba iwai doktor na Bethany Hospital Shillong ila yo ya ka jingpang coronavirus re ni kum ki pai ba jong kami Meghalaya nimde penting ya kane reng de ban sumar bahaya lade namar kajing yada yalade dalade hi kalaban kiar lani kalaban pelaj na uni COVID-19 na ni coronavirus tengin bud ya ka e baka sokar klap tha yang giban le kanang bangin laj na kani kajing pang te tangkine khoble shibun